Veliki pozdrav svima ljudi. Dobrodošli na video na kanalu. I danas ćemo pričati o mom mačiću koji se rodio prije mjesec dana. A što čisti normalno? Ukrao sam nas i nećeš iti nigdje. Hoću da ti... Znači, neću. Ja, pa priđi, daj. Hajde ovdje, babi. Hajde ovdje da slikam. Znači, neću gledati uvijek jer da ne ovdje. Znači, rodio se prije mjesec dana, zove se Hando, ja sam dao ime Hando. Ima jednu sestru i jednog brata, ima još jednog brata, ali on je krepo, jer taj njegov brat nije jeo, ja sam njega najviše volio. I ovaj ovdje, i ovaj Hando sad je isti njegov babo. Bukvalno isti. Kad dođe imam njegov babo, Ego, on ima 3 godine. Kad dođe on, pokazat ću vam u sljedećem razliku za znači, razlika je samo što je on mlađi, Hando je mlađi, a Zeki je stari. Znači, zove se Zerdo, a razliku on ime je Zerda, ono ga Zeki, ono. Njegova sestra se zove Tigrasta, ali nema bijele šape, a on ima njegov babu. A taj njegov brat se zove Cigan, ali skroz crn, lijep. Svima nije lijep, ali ono, meni je lijep zato što ima bijelo ovdje, oko njuški. I evo vidite, on ima bijele šape. Znači, opet me ogreba. Alo, nemoj me dirati. Hajde ti. Znači, u ovom videu samo želim da vas upoznam sa ovom macom ovdje koja se rodila prije mjesec i svi se rodili prije mjesec. Njegova majka se zove, zaboravio sam stvarno, zove se kako, zove se Ajla! Kako se zove Hamdina majka? Jo! Ne znam stvarno. Znači ne znam stvarno kako se zaboravio sam. A njegovu babu znam. A ta njegova majka je boji se i Hando, ajde dođi vamo. Ajde brže, ajde. Ajde, dođi. I šta da još pričam? Znači, sad je o njemu riječ. Znači, o njemu, o Handi, onda ćemo Tigri i Cigu i Zerdi, dobro. Znači, Zerdi ima 3 godine i oženio se. Meni to nije jasno. Stvarno nije jasno. Ima 3 godine i oženio se. Nije mi još uvijek jasno, ali hajde, dobro. I da ima djecu, znači ja imam 12 godina,
odnosno 6. sam razred, sad će mi 12 godina u oktobru, iako je prošao oktobar, ali 2017. godine će biti moj rođendan u oktobru. I ne znam šta da vam još kažem o mom matiću. Ako želite, nadam se da želite o mom babiću, o njegovom babi, tako da zove se Hamdo. Tako da, jako mi je žao zbog tog mačka što je umro, njega sam najviše volio, jer ja volim crne mačke, ono kad imaju bijelo, pa nije on bio bijel. Ja volim ono crne mačke, niko od vas ne voli skroz crne mačke. Ali jedini ja volim, ne znam što, ne znam nešto, volio sam jer sam kad sam bio mali, smo 2-3 godine, prvi put sam vidio crnu mačku i znači to bilo to od ovog videa, snimam već 6 minuta, 6 i 12, 13, 14, ja počeo brojiti. Majke, ko da smo na čas. I to bilo to od ovog videa. Idem ja donijeti Hamdu na kraj. Hamdo, dođi Hamdo. Kihnuo mi u lice, fuj. Voda. Nadam se da ste mi išta čuli, jer ja ne pričam glasno. Čuli ste možda upravo kako kiša, znači on nenormalno kiša, on je bolestan, on ne smije izlaziti iz kuće, znam, ne smiješ, sad ćemo, hop, aha, vidi, hop, vidi, hop, hajde, hop, vidi ga, I taj crni što je umro, on je, kako da kažem, on je zakopan, tako da kažem, njegov tamo je stara, ne gore, nego tamo, iza vas, ne iza vas, nego iza, ne znam šta da kažem, uglavnom tamo negdje, 200 metara, tako nešto, možda malo manje, nalazi se šupa, ono, kuća napuštena i ovo je oko 10 minuta će biti ovaj video. I on se sad upravo igra. Nemoj mi griš tu! Ja sam dao samo da si igraš, s moje slušalice. Sam slušati muziku. Sedam se. I to je bilo to od ovog videa, nadam da ste uživali. Ako jeste, obavezno bacite like i subscribe na kanal i ako želite, predstavit ću ako ga uhvatim, čak uđe u kuću, njegovog brata i sestru i babu će mu 100% ući i mama mu neće ući, ma nema ti para, nema ti dolara, nema ti kajmo, nema ti dinara, nema ti eura, nema ti... Ja sam porovio par. Nema ti kuna, nema ti nema ti govana, nema ti mozga. Ajde skok, ajde, bravo. Hajmo test, idemo jedan test za kraj, ajde. Skoro će 10 minuta video trajati, ajde skok, ajde, sad ću te pustiti. Sad ću dati hranu, iako si jeo prije 10 minuta, hajde. Bari, prije 10 minuta je počeo video, ali dobro. Ne njuši mi, priđam. Nemoj da... Joj, kako ćete?
Nemoj, ne slušaš. Hajde daću ti loptu, sad ću ti dati loptu da se igraš, hajde. Hajde, možeš juri, hajde. Znači, to je bilo to da to je bilo to od ovog videa, nadam da ste uživali. Ako jeste, obavezno bacite like i ako ste novi na kanalu, bacite subscribe, mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!